The Voice of the People Party (VPP) President Ardent Miller Basiamoit has issued a strong warning to the state government, saying the party will intensify its agitation if the government continues to remain unresponsive to its demands. Addressing a gathering at the parking area opposite the additional secretariat following a mass procession around the secretariat recently, Basiamoit described the protest as only the beginning of the party's agitation. He asserted that while the VPP had surrounded the secretariat during the latest protest, the party would return in 2028 and sit inside the office of the government. Reacting to the public hearing held in East Jaintia Hills, the VPP president said the party does not accept the hearing and demanded that the government refrain from allowing more factories to be established in the district, claiming that such projects do not benefit the indigenous population. Basiamoit also launched a scathing attack on the state government, alleging that it was anti-indigenous and more welcoming towards outsiders, whom he accused of taking away livelihood and employment opportunities from the local people. project related to the cement factory
resmi. Oleh kerana kesiapan dengan orang banyak kau bersama yang turun ke dunia tanpa bercampur. Kami kebaikan berbincang. Kami kebaikan berbincang. Dalam bersama kita konsisten. Yang dan perempuan semua berkumpul. Bagi yang berhati, bagi yang berhati, yang berhati bersama ini dalam solution menarik. Yang berhati kita konsisten. Tahu ini kita ini. Melakukan parti yang ada. Bersama dengan saya semua. Yang tuan bagi sinar factory channel. Mereka malang ke yang malang ke sini oleh esok yang bermalang lagi. Jangan jadi orang senang jawapan dua teruslah. Kalau senang tanya pada projek. Mereka berusaha bagaimana di projek kita berusaha menyebut di sepatu. Jangan kita senang mentah. Jangan mak nomor kejutan jaga surat. Kini ege kan bersama kisuaran pendek dan kami kesurat kaji bermula ege syamsul yang kesuk besain jo kata telah kembali di jenjang yang kena syamsulan jauh berhati wa kita pun kini kita kita berkuat dan nomor kita kami boleh kita kisahuli bahkan ini kita nak cintri bahkan kau sampai people party kau keren kai dalam serius ini kita mahu dalam friend